Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama Halena Telom Melebita Bapak Camat Kecamatan Watasiden Reng. Terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Anugerah Pasetangen. Alhamdulillah ibu-ibu muslimat NU Kecamatan Watasiden Reng dan seluruh jamaah. Ia pengajian tae nasabah persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pembahasannya sedikit membahas masalah-masalah di seputar menjelang memasuki Ramadan sekaligus amalia-amalia di bulan Ramadan. Yeah. Pertama ia rupa dongeng kasih tongan hadis natu nabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Telu aga-aga yilau. Telung pulang si tonganna tapi dua aga-aga yilau. Telung pulang. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Put tatambaya ngak baraka ukilalana ular raja si bawala Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Put pada piri ka ulan Ramalang. Nasabak mega tu tau mate. Banyak ulama-ulama kita itu mengatakan banyak orang meninggal itu di bulan-bulan Sya'ban. Iya, malomo tu amat yang tahu di bulan Sya'ban. Jadi milodongi supaya pada piriki pong Allah Ta'ala ulang Ramalang. Makanya kita berdoa itu wa balikna Ramadan. Tak pada pirika pong ulan Ramalang. Kemudian sebelum ya tamai ulan Ramalang nasabak ia ko ketetapan hisab mapuasan itu tanggal asidih ko ketetapan hisab perhitungan ini pakai perhitungan Muhammadiyah. Jadi aja tak kada Muhammadiyah ya curi, sebenarnya tidak, itu ketetapan hisab. Jadi kak dua nih ru'yatul hilal dengan hisab. Ya komakadai ru'yatul hilal berarti mita ulang secara kasat mata. Ya komakadai hisab nah hitung mi jumlahna. Ya komakadai ru'yatul hilal ya ulangnya denayul mita mata ataupun menggunakan alat secara istilahnya ya rumah kasat. Narekodena apa daraja layase yopo Muhammadiyah namo cid di midaraja tamatoni makiro. Jadi aja tak kada magi jeneng ka berbeda na pada mana mau korasi bahadesa na katani cocok ni cid di bila yang penting tamai cid di daraja tamani standar bulan terlihat. Betul kan terlihat angka ni cuma demi panitai mata. Nah sama angka na cidi daraja tapi iro pak komeyita dia pernah pita. Karena masih di bawah garis suku kayak pinawa dipita apa pi daraja layase. Nah seluruh dunia isi Malaysia, Singapura nah bagaimana standar 4 daraja ke atas. Muhammadiyah itu menggunakan metode hitungan yang satu tetap masuk. Makiro. Jadi itu Muhammadiyah 30 tahun ni sama metode maka tanggal aseko matu na puasa teh, tanggal aseko na lepai. Karena itu menggunakan hitungan itu.
Nah, ya aja tersalah paham kan? Karena mudah-mudahan, tapi kita tidak bisa nukan. Kemungkinan besar berbeda dalam penetapan puasa, tapi nulle bersama amui malepak. Besar kemungkinan itu, tapi depan ditetapkan sebab kita menunggu hasil sidang isbat. Jadi kemungkinan tuh angka puasa pemerintah menetapkan itu kemungkinan. Tapi tetap kita menunggu kemungkinan tanggal 1 hari Ahad. Tanggal 2 hari Ahad ya. Jadi kemungkinan. Karena ada beberapa itu yang saya nukan informasi yang saya dapat, tapi belum. Jadi itajabani harus sidang isbat. Kemudian angka toga perlu sampaikan yang paling pokok ya. Setamana aja nana ya pangewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah. Alewe ipas sadiah untuk matamaiwi ulan Ramalan. Nah sabangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilaniran. Jadi nigi tau mario marennu rigau angkana tama ulan Ramalan betuanganna iya ulan Ramalan mario marennu iko natamaiwi karena itu adalah tamu. Jadi iya ulan Ramalan sitonganna tamu kita ya kong katamu melo pole boleh agai pigau nomor sidi pacingi boleh nomor 2 ya sapre itu lagi ipaci-pacing itu le sapre itu lipakewe itu lagi ya gordenge isasai laipel i boleh itu kong katamu melo pole. Jadi termasuk sitongan nama memuliakan Ramadan itu ya komelo itama Ramalan ipaci-pacingi bolata apel ki ya pojo-pojo ilagalagama nangi. Nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat termasuk lo boleh tatambah itu malaikat ko Ramalan nih. Jadi aja na jolo na nyero makadaga ribu kamati imon di biero itu bolata jolo ta paci-pacingi seri-seringi ya rosa de bolata ta paci-pacingi ropona seri-seri ko sa de boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Pada muje tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapenre umbul-umbul to menyambut pada muje roh. Menyambut. Jadi disambut Ramadan boleh jolo yang aja jok na lewe. Matu pinalok ko lewe. Jadi boleh ipel. Ya komeki macece pala tak. Dia nama digaga sebagai tanda kegembiraan. Jadi ekspresi. Itu? Jadi ekspresi kegembiraan. Kemudian wadingi mali sali sapak baru aga. Aliliki sali sapak baru. Maka dari kamali sali sapak baru. Ya mona masuli aja mona ya tak terpai juta. Ya moro sali sapak nama sempo usahakan iko maliki sali sapa. Aja na ya mak balo-baloy mana je. Ya warna putih, agak-agak bersih. Jadi matan rangi rita kong kecerepana. Maka do macarepe mesesai ya. Jadi pakai angka kama gak tahu kasih malah salah saululo masigi enai tasi warna nanu to madupa-dupa. Nata tambah la sauluna. Itu. Jadi tapi itu kagak aturangannya roh. Cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian. Istilahnya jangan terlalu mencolok. Ya kok kui agama wita na dimakruhkan pakai celak merah. Yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya. Itu makruh hukumnya digunakan. Katu tau masulora celak, mak baju celak, desisa gaga warna lian nasi garu. Celak mamasam, merah membara, itu dimakruhkan. Iya. Kemudian nak boleh toh paci-pacingi. Yang kedua alewe. Tama nih, yana pokok. Kamu nak boleh. Yang kedua alewe. Nasabak ya sangeje Mario alewe tu Mario. Tanya ya roba boleh yon roye.
Ya jika kau nak sapre ye makan jak kui ganti wi. Kamu tu sapre tamega rupana. Laga ijolo ni tolai. Gordengi sesak gi atau yaga gi. Alewe asam paja sunat toba ki jolo. Sampai sunat toba ki. Makan jak lah dak matu di waktu tahajud menjelang subuh. Otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi agak mandi sunnah taubat. Iya kapak jarang na bahas tahu. Dia sunnah taubat ki. Tate siaga bangsa na tate dua, tate telu. Iya dek to nanu tate telu makan jak subuh. Setengah na telu, setengah na pak tate apa mau liwa subuh memo tate lima na pertama subuh. Jadi otoki makan jak tu kotok dia tengah benih. Saya tapi ini anu ya. Ini di tarekat. Kota tarekat. Maka daya komelo ko magampang terima pak dongamu. Mudah tembus. Otok kita ngebeni dio pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah. Ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala. Apalagi nareko dio sunnah taubat ki. Mandi sunnah taubat. Purai matu iro alaki ajenne ki suku napa malaki korang nibaca. Deto na mega. Namo bangsa silampami dua lampa napa ki masem pajang. Masem paja sunnah taubat. Napa masem paja sunnah hajat. Napa milau dong. Itu mudah diijabah. Yang engkau tahu meraji-raji ngiterima pak dongan nata suruh lakukan itu. Jadi motok tengah beni tate telura, tate telu tate apa paling lambat jam 4. Dia sunat toba ki maka dapat ko carana dia sunat toba maku ye. Ajenne ki jolo pada kotomelo mas sempajang. Ajenne ki suku jenne. Jadi aja na cica misiku cica maju mata dek pas suku jenne tak. Bisa lima ki akalimomo ki akatalu. Ipatamai wa inga cicang. Napa to maju mata ipak ganda mana yang katalu ipa suku-suku mana. Lima kiri kanan katalu. Ulu itu si bado cile cicang denah katalu tu. Pak Megato tu tahu. Denah katalu tu ko cicang misapuru ya tulu ni pasiala do cile. Iya. Jadi cicang lah. Jadi denah katalu ya tu. Iya mitu ajewe bisa ipasuku-sukui. Nasaba angkat tu riwayat rampe. Maka dana nigi tau mak jenne napasukui. Kang angkat tau mak jenne dana suku. Cicam mana mi? Mak julu mata cicam mi. Madarito akka cicam mak julu mata katalu ko limana pokokna na sigaru-garu mo. Dek pas suku-suku mana ngi? Maka dek ko riwayat nanigi tau pas suku-suku ijenne nah. Maka dosana iya rola bae si bawa iya na pigau pure na pigau na pacingi manang ipo Allah Ta'ala. Jadi ya tu jenne palaga dosa tu. Palaga dosa. Jadi oto kirona maka meki dio to meki camme jangan mandi telanjang. Jadi makun raya upasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang kebasahan kain basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na mitai-tai ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makun rai. Itu jadi dena rohane ba namu makun rai nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko tama. Iya na tu nakada nabita bagi perempuan memang jangan
Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai ya kelo orang kata biasa tahu madari matampu na tak ditampu na. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi, dena lajang setan memang jin memang nasabak dia bersetubuh. Iya na tu ampai dena wad dito dio mangolok ko ay masolo di makun reye. Biasa kok kisalo dio to mengalirkan air. Masolo ka wae mangolok wae masolo itu juga bahaya. Karena jin itu di atas air makanya dia bersetubuh. Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu ka jin ni dia pita maka dia malajang jaji ni matu ni. Karena itu dari manusia juga. Iya na tu nanca jituru salo. Itu nak kena manci turu salo. Iya matu iya tu. Cuma napa hitamnya le nama kada maku ye. Coba maniru. Iya apa aja ya tu. Iya. Itu. Iya mega makoko tu. Dia na pahang ita wero. Maitan ya tu pa angka biawa, angka mancaji banyak. Tanya turu salo bawa ka biawa aga. Iya kariwaya itu di Halifah Umar itu nacuri le darak na panipiang yale na koropa darak maka dah iya anakmu mana kademu ala kak maka dia aja gaga manjang anakku na ulo kolo ni si senang kay macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifah Umar kemudian Umar itu maruiyah langsung tadi maka dah jimme matumi ya na mega tau na pakabilin-pili makokohe iya. Apalagi di media sosial menre ini kan ya tama-tamange na maka kampas setange tamo ko tumapanan na maka iya memang itu ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu. Nah, ya na tu ampai na bita na pak guru tu na malak dan na pasangan ketika wanita mandi usahakan pakai kain basahan aja lalu tapak guru rona tanah daerah anak-anak gadis itu iya. Kemudian purakio nama jenis suku tabolo ni aleta takaleta sebelah kanan napa sebelah kiri napa sini pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba ia ku ibolo iwa takalewe ipangolo ni alewe lori puang Allah Ta'ala seakan-akan ia roe ibolo ya bolo rango kulwe puang Allah Ta'ala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipenat dingin seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleku potalagarang apa pada ya wae masolo no pole watakaleku. Jadi sambil baca itu. Jadi ibolo ya ro sambil itu liano kangero. Namoje tung kalasata. Komandarin kalasata. Tapak itu ya ro. Ya koto dio ya tu tilawi epong talak garang nga iya lah sayang kari watakaleku pada tak sia curang iya wai upake dio tilawi mandi itu dengan doa itu jadi tilawi ya roh aja nih gandro bawa mak bala iya dio pada mi bukang itu jadi itu iya nanti di selengi sininna ijamai pak doa manang iya. Jadi namu ya ro dia ya je tu kanjak na wani-wani ki dia sunat toba wani-wani ki ya nama ngaribi meki dia areweng dia sunat toba ni setiap nasabah sesu je tu dosa maka je tiga dosa ya na ro dia sunat toba makomi ro carana de to gaga tu perlakuan khusus na maka de doang iwe de to gaga maka daya lepa bakatoan apa idong yung kuro maka dade yami ku ibolo iwatakalewe posinin na dosa-dosa yang kekuri watakaleku talagarang apuang yala si seakan-akan Allah yang menyiram inoriasa mandi sunat toba makomit iya pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe ajenne ni piama ajenne suku lo ni asam pajas sunat toba ko siro sampaja sunat toba mas sampaja sunat toba niat nami bawa akada bani wakatai mas sampaja sunat toba dua neraka karena puang Allah Ta'ala ku amiru jadi maka gampang dia meki pagan na iya pak dia nama riga ka
Miki pagan na yan narakana sampai jasuna toba. Dia nama rigaga. Namo siratu rakana sampai jasuna toba. Dia to nama rigaga. Itu pedek megay pedek makanjay. Aga na pangupuna. Pangupuna to bicara pangupu ki. Ko sampai jasuna toba. Angkat taupan rita nakait kang si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna iya ro pangupue si tongan pak dongan tuh jadi ia agak ia kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat taupan rita makna ina iya makanja apa melo ko je tu ku terima itu bakmu melo ko pacing elemu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu. Iya. Kemudian angkat tau makada ayat kursi. Iya. Apa itu ayat kursi nak puang Allah taala mana hana jallo Allahu puang Allah taala la ilaha alenato illa huwa alenato Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alinato al qayyum wa Allah taala to la ta'khuzu zinatu wala naum alinato gitu ina alina mana hana jallo jadi itu ayat kursi ismul azam asanna puang Allah taala yang agung angka mana meneko tuh ina alina mana meto na jallo tuh pada kulu Allahu tuh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ina alena mana ha yana tu nak kada ayat kursi pasibawi kulu Allahu terus to pandite tapi de to na ya rumah kada mesti ro de ya ko de tapal ayat kursi aja nana ya ro ta baca itu de to na mutlak ya ro cuma makadami nasaba melo ko je tu toba ku pung Allah taala bacai ayat kursi kacicang napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada niku mu patamma ikorang itu apa dega ga tahu ka apa masam paja cicang mitat to na tambak korange nule patamma itu talu pulo geso kulu Allahu bana mu gan rusu akatallu ina mu bacanya itu pada nih itu istilahnya ina ro ta pake jadi ya ko masam paja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatal. Iya, pangupuna. Angkat tahu maka 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, tahu? Alai capana suratul Baqarah, amanar Rasul. Kemudian napa mu baca kulu Allahu akatal rakaat kedua. Angkat tahu maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun. Nah, maka to si kuliah yual kafirun nanya baca ko agak sana sampai jasuna toba nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir pak iya roati mandari tu maraja bata-bata mandariki maka da magabawan nya ji puang ngewe nasalah kagi puang Allah taala mandari de da mainga iya magabawan nya ji iya itu mandari makoro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Birena puang Allah taala. Angka tu pasan na puang Allah taala man lam yashkur ala nakmai nigi tahu dia nasukuruki papedale ang kay walengi walam yasbir ala balai de nasabara ako na pulei abala walam yarda ala qadai yakung kagaga pulewi na siya noko na ko de no betul kan na tuli masumpa papena dina tidak ridho dengan ketentu aku makali puang Allah taala fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tesalailinoku pal yatlub rabban siwai suruh ni siapapun na sumpah aja na naya na sumpah iya jadi aja cede nanri balawa sih magabawan aja pacar lagi aja tak terima iya manri balawa bosi winasoy tuli bosi mana siapa aja di sana dia na bosi nasoy palapaga gitu dia kagak tuli sasai mana waktu angka itu to makotu jadi iya jadi usaha kangi nasaba makana ega paje tu pe atas salangi nasaba dia ni terima ketentuan na Allah taala seakan-akan dia tu ridho baca kuliah yual kafirun iya jadi itu anu naik tapi ini mani bawa roh desa rona kada taupan ritemi ro makada nasaba iya tu sure pak dongeng to ya ti ampai mandari upau makada iya konakan na ko musibah na masara-sara masat dingatimmu
Pegai baca inna atena, ayaro tala pangupu. Ale pangupu inna atena. Iya ko takut tasad dingele ta mega masalah dia namanya maketta. Ya si urus ya selesai. Pegai mu baca alam nasrah. Pakuli-kuli mu yero alam nasrah laka sadar qada nan ko isra alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikra. Tapakuli ngero wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra. Iya, komelo ki komisanya toli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi de na melo taraka iya si jama ya si salah iya naro wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab eta baca tadobo tare wa ila rabbika fargab wa ila rabbika fargab supaya macawe ki lori po Allah taala dia nama digage pakuling itu iya. Jadi aja tak kala baca lalu memang teru de mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakoli ngaka telu na baca. Iya. Itu fungsinya. Jadi de itu ya ku ya wala pak dong pada itu ku masampajang au baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau na aku. Iya. Aja tak kala warsukni ya ku makadaki warsukni dalle umumi ya mi ku makadaki warsukni ai ilauni betul ya tu kona pak baraka ipong Allah taala. Saya dapat ijazah langsung itu tentang zikir itu tapi aja tak ada warsukni itu iya itu ya kok biasa nih akaraban ya warsukni wahdini dalle umum tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau aja nalapakan ngilillah atau ati na ipake. Nah, iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya. Kodale ilau to rasukan nih. Iya. Ya tiasa ngedale tepak palimatan re. Ya wana tepak kesehatan tapi ya tu dale kamina mariawe waramparang. Jadi itu dalek kami nama rewa kulalan nagamai waramparang. Dia naga cauriawe tu dalek waramparang. Dia naga yawana. Itu. Iya tu ampai maka da aja ni salai tappa gara-gara waramparang isapa. Ah, nasaba isolang itu dalek lopoe. Nas tol lalu dalek kami nama lemah. Itu. Wagar kira-kira oto ya bereng. Napa tu malas sepeda? Wela dapat itu makole batu na betul kan nak buru kan itu na untuk lologa sepeda iya na tu tahu pada kalebarakan itu tahu de na sampaja gara-gara sibuk masa padale pada itu iya tepat na solangi gara-gara hanya mencari rezeki pada rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia iya orang peralino dia naga cau. Apa ia kene orang perangi asugirange adalah nikmat besar. Dia na adele puang Allah Taala. Dia na adele. Magwa kada dia na adele. Na dia gaga orang peran atau kesia-sia. Kamu kira? Tau sogi emi berarti dia na adele puang Allah Taala lo ko atanna. Dia na adele. Tapi ia orang perangi bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia roya sangnya senangan, jadi itu orang perangnya bukan ketenangan, bukan. Iya. Jadi apa ya kene orang perangnya non ri ketenangan, dia nana tenang tahu kasih sia. Tapi tidak gere, tahu sogi na tenang, na iya mako ko tahu sogi mega malah saulu. itu pange. Jadi tania tu itu orang perangnya bukan ketenangan, asan-asan mi. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia lingat tenangan. Namun mereka orang peran. Angkat tu tairita maka ya kau wita ya nu deje sakadaga je. Tapi we den ka mana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angkat tu tahu sogi we coki mel lupa. Pelala mata de pagagaro. We din Asunami bali bola na mabok na liwa sila na baro na nasa ang kaulawang kurilala ang kadukuro de gaga tanya tenang jadi abalalo po na iya tu iya jadi aja takada warang perang mariawala de tu warang perang jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa warang parang aja iya yan natul mandari beberapa balu maka ko mabalu-balu ki pakanjaki
Pak Mega tahu kasih angka na nasarun tu 5 kana mau pada gagah. Na balu itapak na napasiangka igol la kasih. itu apalagi ramalangi matu Mega tu Pak balu itu aja taganai kang itapak tamagi sahabat mak balu nak kena dia aje gangkat ni tu kibanding itapak ya muak bale mu balu ya tapak mu tu masak mu pasiangka iye. Betuangan nama baluk gol lah ko dia nagan nak siliter patimba-timba gabaya aja lalo mu timbang tepak mu napa mu pasi timba tepak mu aja lalo ni paca aja tapakan jaki jadi naya ko dale puang Allah Taala melo malengi angka uruntu Pak Bu oko kita mak baca-baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro maka dah ia ko angka tau nak gangkul yang ngimak mapigau betungan nang kagaga na jama na iro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu iro pak jamai nginalengi di 5 juta nalengi padahal mastinna kuireke ngi jaman na ya tahu 5 juta tapi 5 juta dia lengi tanya si angka na betungan na dena si patok jaman na si bawa gajina maka dai narampe kurilalan aja mu maselang natutu puang Allah Taala lalannya tu dale masuk na sabari na ganda natutura ko lalat dale supaya dia nasu tanya pulo ko tu dale mu na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih topah ang kami matu dale lihat tama tanya pulo ko tu jadi akong kagaga tajama na dena siyang ka si pato si bata jamay si bana wajarangi te aja mo ta masusah magay ang kamato na lingi po Allah Taala lalalya dene itu nolah tappa si balikan na ya ko ang kataw majama mesti na si 5 juta wajaran na tappa milaw di 10 juta dena siyang ka na jamay si bawa gajin na meloy na tarima maka dai koro lai bukarang ya tu tahu supaya tak bolo ya tu gagai masu na denonro ya na tu na mega tahu 10 juta gajina na mo anak na dito na mega na napake makamaja angka to tahu 400 misa bu gajina kasih macicil motor man to ing kamati anak na masikola kenapa ditutupkan nah ya na bahaya termasuk pajabat ero itu ya ampai madari ka makada ia nang katau makalasila-si matapukong kagaga na jama maka solamu ya tu magi na mega pasar pis televisi dia nama deceng itu kare itu sampai kare itu iya tomi mah koe ia na pasar pis AC pasar pis kulukas pasar pis televisi sola minala kabala na nasolde dio korone na panapakamaja te masoli dia nule madeceng itu dia nule madeceng iya na kan na yon na iro lalang maka na dia na si pato iya kene maka na anu deje gangka na walau pak dake iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 banda tawaja apa solder na bami je tu na make na sanape mele yang ngala wah ne dia ala malia televisi sola minala na pasisele sana itu iya to mi mako ya to sampai bisa pa ang kanggota aku podang jadi kebiasa podang ada aku maga-maga jama make wita na silapo je tu televisi da tu 5 komoko tu na sai makura-kura baraka je ko manistas jadi makiro jadi tapakan jaki tukang batu di aja na sambarang ko tite maka dai na mose ko minawajaran na kasi tawe ye mama dai itu kan na to ni tapakiro pas sidak kata tonan lo ko tawe tu na lo moyangi dale pong Allah Taala iya ita kare kong ka guru sikola pa honor 300 misa bu gajina 350 gajina siulam na datu na ganna pangal di sabun na tu masasa bajujur na na capu tapi magi na sikola mo anak macicil motor matoy makan nang ka sampai mak bola na 300 itu sabu nang ka pajabat 10 juta gajina siulam to 5 kontrakan padahal komelo irereke magay demeto na ganna
Iya ropa honore talura te sabu gajine ko malasa anak bodres minalia kita papaja. Lapura manre bodres ta papaja bolokang. Iya rasa 10 juta gajine tanda obat dokter. Capu si papat de melo, de sonti. Bajai nasabak napasu ipo Allah Taala rogero. Na bukara ngilala na tak bolong masuk. Nasabak tanya meto hakmu. Tanya dalekmu ya tuh. Iko mi malah salai. Hak na tahu makir. Degaga Pak Bu pasagi wai bosie lagi kulalan na hadesae tatio kolino denang kanalap di walaupun 1 titik. Si tati wai bosie no pole langi denang kanalap di si tati. Pas-pas ukuran na paturu pong Allah Taala. Jadi aja tak kada lebih wae dena lebih de na ukuru pong Allah Taala wai bosie no lalan na si taung. Tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik. Iya, jadi ana tu ampai makada aja tuli musa sai sarangi musa sai bosie makada magi de pura yukuru angka minonroi mega tak bolo makada na pasipulu ngokor na bolonge kosong ngokor ya makiro ya tapi jumlahnya itu sudah diatur. Jadi aku masan rai bosie de na lempa tapi aku na pamasang ni de curug ki makira na tu milau dong supaya ya robosie bosi mak baraka. Makiro katana wala ngasoe wala kasoma baraka naya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan nay bosi tapam meke ko bosi mak baraka iyo mo ko tanya bosi mak baraka napay si ganrusu man re balawoy ko bosi de na malang ganrusu man iya ko mak baraka na mo balawoy mi tau to mi tau ko bosi yan ito naman darin kabalaw malope-lope olina malagalagano wai bosi matokan na yato wai bosi mak baraka nasa to panrita iya jadi ako bosi aja takada bosi si manre si balaw de takada ki epot tapak baraka iya gagaya na wadi mapedecing makiro itu ya ada nang katu wilawi makar bosi si maga si de karena kita diajarkan minta barakahnya ini tapahan itu dito kaje naliwan na ro napay kemudian ona to dio sunna toba ki napa masam paja sunna toba katisan ni ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalam ya ko masam paja sunna toba ki o ko suju paca purange ilau toba ni o ko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan to rewa ingaramanang ya rota salata na isa man mo aja tu na hindi jamay risa sama kada ya koti kanto nalakay ko kumatinroy iya male ni na isa man natanya timbagang ulawa mi pakyang na risa pa irisam ya pak balyang ipacay cairang ipacok dokang madare makala sila siya na risa man na hindi jamay yan pa ito isuro mingerang ya tasalata dele isurok ki mangakuiwi makadami po nga Taala ngakui mo ije makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betungan na rewa ko rana manang jama-jamamu nanisa po nga Taala kada ila cundeke alena makalasi na isang cuma melo mi po nga Taala ko yang ngakui asalata de pakanisa po nga makadasala ko je tapi de mo ngaku para mi di kong kanata irisa makadalen na je rapa ipaneyon na iya cuma melo mi ko mangaku kadeo po ko makadaweya to kasi ona makasola ta dampay ka de na marigaga pa mangaku no makiro iyo po ko to lima kaday ha taniya de kala tatte ari gulun na iya lang ka makiro jadi angakuiban niya salat ta kyolo na po nga Taala napakadeo po ta dampay ka selesai. Maka lomo ne po nga Taala ko kakasalaha pede madapeki pede mariyoy ang kagaga ilaw pede mega ilaw pede mariyoy yo po ati di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua ni makarani alasi ya nagan nakatalu makarani obe mana ka na tayo makwa papalit na nagan nakalima nasang kasi atula paling di na ya po nga nang pede mega ilaw pede mariyoy itu ano na to jadi aja mo ta masusah gitu kiro kemudian matu kotamay kotako mapuasay palit tawe tanggal asidi berarti
Ti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28. Aso 1 baja ro. Sangadi ya. Iya sangadi. Kopure mas sampajang mengeribi tabaca surah Al-Fat. Surah Al-Fat. Akasiaga akatalu. Surah Al-Fat. 20 sera ayat kapa aja itu. Inna patahna laka patahan mubina itu. Jadi surah Al-Fat tabaca ketelu aga gunana. Insyaallah ko napak barakah ipong Allah taala dena kannai abala maraja abala maloppo gangkar ramalange manguluh. De to nama sussa pappedaleta gangkar ramalange manguluh. Itu barakah surah Fat itu. Tapi pas 1 Ramadan, ya kedua Ramadan tidak. Mengaribi napura mengaribi tabaca letu iya tu na agasanne letu iya tu na tamis iya tabaca makanja lalo ko masigi tak nang kapimpingi tapi kang matarawi ni rawanin na matarawi ni katarawi pura pisa to tapura masam paja mengeribi rewa kilo bolata tabaca iya itu jadi tasakang ibaca akatalua 2 barakan dena kena musibah maraja tatola abala itu selama sampai Ramadan berikutnya si tahu najaming itu pakai selama patola bala yang kedua ilomuia dalek na ya tu tahu gangka 1 tahun ke depan itu pas 1 Ramadan na amalkan itu ulama-ulama kita itu. Jadi aku madari saya yang memang perhatikan itu amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul. Iya. Apa angka tonga tu taung Pak Bu makadewe samane sa ditaungi macipi-cipi sa didale. Iya, angka tu makadewe malomolomo ya si pamulai angka to angka mo de to na siaga tapi angka itu seperti itu. Selalu dicukupkan rezekinya dimudahkan rezekinya. Itu ya. Jadi surah Al-Fat itu baca katalu ipakoling. Jadi angka tawi tak tahu, katawi tak baca. Cica mina baca tapi katalu na pakoling. Tasidi ayat tapi katalu na baca. Katalu mana na baca tapi aku ya aja mau tak pakiro baca bani materu. Itu apa iya ro pada mati je ro apa katalu na baca katalu mati letu. Cuma iya kok angkat tahu pandrita makada setiap sampai berdoa ilau ya roh ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale iya letu si ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale gangka katalu iya jadi itu yang di pas 1 Ramadan ya jadi ko satui iya roh malam tanggal 1 tapi mengeribi neisah mengeribi nanjur kata pandrite palawanganna mengeribi isa ini baca. Kemudian angkat cek de perlu sampai kangi iya roko mengeribi biko ramalangi makanja pak ko metete cek de kama apa iya tu ko buka itu talingi kesempatan buka iya ta aja ta mampasilelung alingi kesempatan iya karena berbuka juga itu adalah ibadah. Iya. Jadi upasangi wat dimo tu yala pitu menit. Bamuki aja talan sukama. Iya. Angka tu tahu. Angka memang nikacai nak kata ni si babe pak bang. Are pala dah. Tapa nak. Wow. Apa minu? Allahu Akbar. Wah. Angka mopi apalagi ko aga sana bepaya na to angkai kalukunna angka bala mopi ko isina te jalako te pasena ai aja agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah na iya tu mangaribi pak na metta mo melo si jatuh tunna metta satu iya jadi iya na romatu pak baca pangupu ko to masampajang maponco kini pangupu tak aja na alingi kesempatan aja na to si lelung mangkamopi kasih te tuda apa itu ko tau matoa kasih maka
masina to anu makadokad do ega napai mak balendere kama dito 54 di ati di mitel wanyo na pak bang de iye de tapakanjaki cede nunero tatoro cede tuangana pitu menne angkato maca napabangi jolo radio kato biasa makoro iya kok bangi radio na pabang tanyale na bang na pamandre latu piban na radio na panapadang napak bangalena angka tahu makoro jadi na marigai di manibake kami tola tapi alengi kesempatan angka tahu buka kobolana alengi kesempatan nadapi ilaw mak berejama ako masigi iya taja aja tani tahu tator cede robela aja Pak Mayega tuh itu na marigaga isay makoto bisa mundur apa ayat isay masarolat di ko malalalale wani ni jama ang kami tohat de sana makadahan na bita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wani mita umak ko masesay ilap bi makanja iko malalalale wani na sampajangisa makanja na makada sitang ngajat tamana isay napaki bang dahil na mariga atau bangi kotamay bani tapi petetaywi na pagkama alay 20 menit enggak kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi buka ko tanyan andre de nakalangi na saya ko beppa mi deu buka ayo pokon andre tappa angka tu tahu napay beppa andre na pura minum pura pi matarawe na pamandre mak dupa jadi kasih kesempatan jangan menyiksa biarkan orang menyempurnakan ibadahnya iya akiro jadi ini manitu pengurus masigi enonroy aja na elo tabawa ipuelo iya aja pak ya kuelo tatu ipuelo dia na tuga jaji itu iya jadi tadi cedero maka dah ya toro memang itu mungkangi maka dah ya kotame mangaribie sekok menek purana batawe na paki kama supaya ridi buka ko boleh kamu pakai sampatata lomak berejama mangaribi ya kotame isae sekok pi menek na purana bange na paki kama supaya rotai kasih mak dapi sepajang isah iya akhir jadi itu yang penting saya nukan itu ya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat rua iya ya 2 rakaat napa mawitri wadingi langsung mawitri wadi toki maka dame moto pamato masam pajat tahajud dan mereka ya miridi melo emali 20 aja na tawitri jolo iya latu pi 20 napa ki mawitri makiro kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi iyaro tau mahakekeh maka dawat diga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekeh ko saping iman tasyapi mi palabai syapi ya iya ko Imam Mali de gaga wita de wakala de gaga de pagau runtuk penjelasan pangulut ta Imam Mali siba Abu Hanifah makaroba agasane mahakeka saping iman namo iman ta sapi na palaba tasi dia saping pitu bembe angkana na iya ko tau mahakeka iya ko di bembe di tau arwane wadi 2 bembe kalau mampu paganna 2 tapi ya koci di mitonroi mampu cidina iya apa de tu nakada mutlak 2 de tau mampu mi meli 2 bembe korone isuro paganna 2 ya kode na mampu cidina maka dalalo ya kode mu mampu aja na jolo ang mampu topo ha ko tu lomo na gamay royero jadi maka dak na arwa apo anak melo to barakna arwane manang atau pitu magampang si dina sapi muli nang kamacio manan nate atau pumana ni makala akekane na cidi mi mampu kita aja na talya nganya pak iya tu ko maka da mi manang ipagan na 2 na pitu anak na rone manang 2 patu sapi tagere na pa 10 paja jida to na moci di mi mampu daripada bembek tali pitu enggak makiro jadi na palaba iman tasyapi palaba wat dilalo kate wat dilalo maka dapat kuyasang
Lauki dia tu le mali bembek masolila le bembek baran. Maklu ya paju ta bembek na madani mi lauki oko pak gere sapinge tapodangi. Maka da gere rang aki kakak walai si bagian. Boleh. Boleh. Atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni andre mapak boting. Dia nama rigaga. Wadi. Iya. Wadi. Ya miko karo bayan rema Pak Boti salah-salah gitu. Kecuali bagi atamo dia nama rigaga ya miko bagian nanti aja. Kemudian angkat torona tentang pidia. Maka dia tema cupa bicara gina toh. Makie iya ro pidia isitonganna kafarat. Ya sange tanya kafarat. Kafarat patolah. Patolah kumaka de pidia kafarat patolah ia tau de naule ma puasa ke gayasang nomor si di tau matoa de nanulle ma puasa tau matola da maulu ni kasih da kai de nulle ma puasa ia na tu maka maja pidia tapi de na puasa pidia bamu ni na waja cupa asanna ko bicara gina siaga satu mut siaga si di mut ia kui rupiah kami sekitar 60 na sakbu ka apa makokoa wita ko basnas 60 na sakbu tahun riolo gajero 60 na sakbu sesok karena memberi makan satu orang fakir miskin dalam sehari artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan jadi ia ko siagang ka nanrewe makokoa de nakada kataluman rea de sekali sehari iya ko 60 na sakbu mamakanja. Angka lalu 50 sakbu wita. Iya, 50 sakbu. Angka toto pandita nasa de tergantungan remu. Ya kok restoran man re ko soso. 200 pa sakbu. Jeso. Yo puna sakay ko andre mo makada ya andre ko jeso seko. Ya na. Nah. Jadi itu anunya hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan. Wadi pasi pulung 10 sona nape wajah atau 20 hari. Wadi to pacapuran nepi mepi malepa teh ai mepi malepa teh. Wadi tu wajah pura malepa kopi dia. Kada tapi na pasume man ni pura pi malepa ni anu mi yaleng. Nah depi kagay mero tajat-tajang tapi iya ko iya makanya atale baraka nah okilalan na ulan ramalata pasu ya nawannya sebelum manu teh kemannya lepar 2 hari atau talungas somelo na malepa teh pasu nih iya wat dici ditaw yalen na yamanang wading sapa imakadai iya ko bagi-bagi ye de to de na malada makyang ka yo poko yaleng ici dinataw atau 2 na taw keluarga wadi wadi tales sila surat tak wadi maka doeng ka kasih sila surat ko korodesi sa gaga maka rajingan re na maka rajing may gana na masikola pakere kasih maraji wadi tale iya naruyasa keluarga dekat iya sange keluarga dekat pak sila surang diga cawe iya tuh napa maka da tetangga dekat itu bali bola macam itu. Jadi ia tuh ia sange keluarga dekat sila surang. Ia tuh keluarga dekat dia kacau cawe itu. Nah, ia rawat dia leng anak fakir miskin sitongan itu. Jadi dia itu nak kada anak yatim de fakir miskin. Ia ko yatim ni nasogi. Nah, ia ko jadi fakir miskin tersapai maega ko kampot tak. Iya. Namo pegawai makna namo polisi bapak tasak gaji mega gaji na polisi itu kasih mak dari ke matoa tu iya kong kanana na masikola magan talu anak na masikola ang kato ni bayine na palasang nung kosoki kato di matuan na iya na siaga mi gajin na kotal lumia pami juta gajina dia tu nagana yupe tu pak balue nama dari dia tu asoso megay kepolean na tu jadi aja takana makaraki maka kanjak bolana yanre ka bola dia ni yanre maka gatau kasih ranri cami bolana na maka rajinan rena
warna si garu-garu maka rajing deh makanya bola apa biasa madece. Iya, angka tahu si peto-peto lirina bolana. Weh, makai gaduina. Ini jadi aja takkan datanya ukura boleh irita tania. Iya. Jadi rotano jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre. Itu. Apa salah itu kena balu bolana apa melihat salah-salah lah. Jadi makiro iya na perlu dibantu. Kemudian maka daka ona tau malasa degaga harapa tau mata yang kedua tau malasa degaga harapa sau yo poko malasa nang kamo harapa sau isuroi maka kamajaka puasa itu tapi ia ko malasa ina dega harapa sau maka dia teh malasa sak dama ni Pak Buran deh betul kan dia ni tajam ini mate dia ditajam medising itu membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Ia kau tahu matampu si bawa tahu menyusui kedua ibu hamil dengan menyusui tapakan jake nuna nareko nak kita urangi alena nak kita urang maka dia kau puasa ka iye ai mesa apa watampu kaje si bawa anakku mesak membahayakan maka dia mengqadha puasa natolai puasana iya nareko anakna na khawatirkan tanya alena magala ma puasa kalena saya ya magala ka ma puasa tapi we anakku wa kita urang maka dia mesti qadha sekaligus bayar fidyah dua na waja nakaba tui puasana natolai tui puasana apa magala jadi alena kaba puasana sebab magala naganti matu ko labai iya ropi dia untuk anakna ya rona khawatir ka kalian di mapuasa rona kalian puasa rona ka jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya mina khawatirkan maka dia mengqadha puasanya natolai itu dua jamanna ya je kolaba mimana ni maturo jaji anaknya suruh ditolai napa ia ko epit dia na wajatoi tapi ia ko alena mina khawatirkan alena mi dianggap marid yang enggak mi tahu malasah si bawa na khawatir katui anakna, na khawatir katui alena, maka dia tidak bayar fidyah, tapi cukup mengqadha puasanya. Dia nak kemaja fidyah, tapi mesti na tolai. Itu luar angka tahu dia nak kemaja fidyah, matola puasa mi bawang. Ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit. Tapi nareko anak na ban na khawatirkan dia na khawatirkan ya alena dua na waja matola puasa toy maka majapi dia toy itu aja lalu tak kada anu bawan lah ini mana itu kuncinya si bawah kegapi angka tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu agak je senero arakon lawesang istilahnya lawesang dengan kekeringan yang mencekik itu jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus qadha puasa kan itolai puasa agak pirona Pak Bahat engkau pagaro oh iya Sawal oh iya wadiga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa qadha Ramadan barakna mahalangan ngi okulan Ramalan pitung ngesoh dia tu puasa pitung ngesoh nah iya romeki puasa Sawal wadiga angka tau pandrita palabai nah sabab makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal puasa apapun
tetap yang penting okula sawal. Jadi puasa kada no macio to ni puasa sawal. Nah, magampan ya ro. Nah, cica punya apalagi mai kaboting. Napa nih kah? Asal laba nih. Iya. Cuma tidak boleh puasa di hari lebaran. Cuma matu ya, kotako pemerintah menetapkan puasa hari hari Senin ya, hari Ahad, iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu, misalnya maka dia gana puasa tadi, maka dia gana, nah sabak dia kada berpuasa 30 hari, maka kami berpuasa 1 bulan. Nah iya sange siulak kada 20 seraso, nah kada 30, tebang ya. Cuma angka tau pandrita maka dah, iya ko 20 asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Boleh pi malepa na pemandre, makanya ko Idul Adha hai dia to mandre tetolo malepa. Nah sabak puasa itu 9, 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran, tapi toma puasa demina to mandre tolo malepa isunah kangi. Ya ko Idul Fitri isunah kangi mandre mak dusa napalo malepa. Iya ko 20 ya sera puasa aja tandre talo malepa. Gena ita 20. Nah, itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira iya naruh pangolongan maliban di waktu Pak Bahar. Mini tete ruah. Saya kira iya naruh mudah-mudahan saya dampak yang paling pokok. Saya dampak bali bolata apa masalah. Saya alpa 2 bulan ya. 2 pulang nggak kayak anak alpa apa iya. Macam nih kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan. Namanya kesiman no kok jama-jamai saliwar roh. Karena dia itu gata watas tas kode. Jadi saya membelok jadwal sekarang bu itu. Tatalum ngesomilelesi dia kabupaten. Soal 1 kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye. Sitar ruka 20 kapito sono deurewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan finish Timur Leste. Jadi naro kadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid wilau kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira iya nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Iya, itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engka balik penutup walupayui. Angka kama meraji-raji ma puasa nasat dingalena. Biasa tunggu kasih anak ta biasa ta Pak Guru toh. Deje tu gaga puasa si polo kok ya gamai puasa latihan ya sana. Tapi Pak Guru ki ya ko ciaki madakka ciaki maliwasang, ciaki madodo nyawa, ya ko manre subuh. Alaki nanre aja tatari pakan reng. Sajibawa ni nanre ko paneta napaki malawai rinu tania kangi untuk minum untuk sahur napatinung ya rowe inungi jolo napatapalenda napatajepu ya ronanre beta sapa ya romalibu ya kongka malibu-libu ya ketibiasa nanre malibu-libu pada goli pada iro tala timawi ro aja tanre jolo timawi napatemak bauna tabacangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah napatanre kasarana napatemak napatala siaro aja timawi langsung pertama sumpata tapi tatahangi napasae napatakam kemudian kita makan kemudian ditelan tabaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga tanre biasa nih napaki malapakan rem yana tu nakada pandre nyawamu pandre rahasiamu pandre ruhmu angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa dena pandre yana tu nak ni mau jolo dena madodo nyawa kemudian ajak tapak genak bali timputa tapak ganjil aja mau jolo aja mau tarekengi aja andre moki ya komeni maso ala ki we tinungi napasaji nan recede niro ta bagi telu pacapurangnya iya pacapurangnya ta bagi telu napatandre
Napa ko meki minu kopi nu moki kopi meki minu ngaga ada moki. Tapi matu terakhir we pacapurange alaki we aja na we esa. Alaki we napa tomang. Angka tu kurilalang mapalla macakke baru-baru itu. Ya ko kusumpange tu we kadang mata mapalla macakke. Ya ko macakke itamai matan ramo tu. Macakke tu tama pada we esa letu ilalang. Ya nanti asa we na al kausarinu. Namolat tu wani deta madakka. Iya, namo maga rajina jamata, maka dalau mak dompe maga ma de, namo tiriwali pusat dia nami madaka pape nak dinge, dia nami arakong, ya tu kuena al kausarinu pacapurang, iya miko iya tu mapalai tamma tate 10 mi madakani, iya, jadi ya natu na si lalung ya tu, macakke mapalla, i rasa kamu tu, pada tu esa etamo ke tu macakke, iya na rotala pacapurang, aja na tapole wa imonrina. Yang tu nak kada wena al kausar mola patutu itu na masuk na bawa dua ngeso dua penia tu pak dia tak mendekah iya itu barakah na jijiri pake ko tomelo apa angkat tu tau ko pura buka madodo nyawa pura na buka sandre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makoi dena pandri rahasia na tu iya itu kuncinya jadi mapuasa sunnah ki rota pake dena masih satu iya. Besok urasaka maka memang dan banyak jamaah yang mengakui maka dia itu dipakai menyamang. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.